weight gain nan kan mamo chu caloric surplus ani gaming chu Daniel la zui tlonga ania o tunna hian weight gain dan chungchang kan en ho don ni he ka video hen medical advice om lawa medical thil lam re re a chu mi thiam doctor te chau ronin thil ti thin don nia ole ama sain weight gain dan an tian nge kan ti chuan ya mi tam tak chuan rebel ka du ten tia chair lu tu ka te ngai teng khan le he line te po ka ne ka line te tam ta te po hian an soi thin chu weight thau bel ka du ten ti thin ni le mi tam ta bon ka chair lu tu ka thau ka du te an ti thin hai le weight gain dan chung tang hi request te po YouTube pa comments na ma te po request tam ber pol ning ka ria ka line te po ka khel chin chu thawi mamo lo amara chu body composition dik imamo ka ti thin ni chu main he ka video hi weight loss tum te tan po atang kai don thoni ti kha kan soi du ni in zom vek don ni kan thil soi tu rang zong zong te chu wan chon weight loss tu ri ni point he video en chor tang kai tur tam tak om ti kha kan soi ma sa du ni ole ma sabera chon nge taksanal kan ti hi anen no don te la nge taksanal pa ngai kan ti ang hi ni tang an ti chuan body composition dik ani body composition kan ti chu nge om je kan ti chuan kan ru te kan ti rol le kan thau mo in tluk tlang khamin tluk tlang kha body composition dik kan ti chu ni mei ta ni kan bone density kan muscle fats le kan taksain tui pai tam zong te pon yang water retention ang te po ka ani theng chu tin hetlai a medical term de hleka chon BMI body mass index dik kan te po kan ti theng chu khang chi akha amar chu BMI te khating kha accurate lo ti hria da tho me khateng ang chi body composition dikha taksanal kan ting chu ni meita entinan he mi thau mi lo thau ta nga tinge a thau anal lo kan ti chun body composition dikani lo ni thau tam lu tu kani taksa khan chu tiang che chun entinan he mi tam tak chuan body builder ten hena an sek puar pop an mei thina ting te mi tam ta chun ka ten ti ni enge chan ngan ti chuan ani in dar ka chuan body builder Mr Olympia te kan hu chuan body composition dikani lo ni chan chu kha mi kan thlok khan arem thei lo ni taksanal kan ti taksanal thapa ngai kan ti range pe lamani khatiang an sekna te kha chu masal nga le lutuk bo body composition dikani chuang lo ni chu wan chon kha in tluk tlan na body composition dikha kan mamo chu ani mei ta ni maro chu tunla ya thil trend te ronomatian le mi pa bi ka chon mi pa kan yang in ting han muscular de hlek te po anal ta tin mei chia te po he tunla influencer ne mei chia fitness lampang an te ting khan taksan masalan nen taksan ka chon ka ting han trend thar te po om to lema masalan han nei de hlek te kan taksa lo nal mani ka tiang exceptional chinang kha om ta nei chu exceptional chinang chu enti kan nei theng ti kan soi don ni apani na chuan apoi mo chu le min clear tu te kan min clear tu hetlai weight muscle gain du weight gain du zong te kha kan journey ai nang ti kan fil du cho ani kum lama teng khan ka transformation video te po mulotan en turma teng 6 months transformation kan tia tharuk nuwa kha chon teng khan gain tumin ni ka beile charcha ni amaro chu fats gain ka tumlawa muscle chau ti rol chau gain ka tumani chu
tuna hian kezi som sari pakhat kania changin kezi som sari pani kania tin jing le tlai ka in bukin adang bo kan morning weight le evening weight hi sang ti te por hria da tho me teng khan kaya chon tuna hian 72 71 ate ko ma teng khan kum January thla tang khan thla tang khan gain tumin tuna hian tran kala tlau ni chuwang chuan journey khata kan omani chuwang chuan heng ka soi zong te po hi ka thil ton lo ni lo ka experience me ka tangin ka soi don ni ka soyang khan poimo chu realistic expectation le realistic goal poimo ni base na dik le enge goal dik kan nei angai ni realistic expectation kan nei thiam theina turin kan soidu chu muscle gain mo weight gain te po hi hetlaya weight loss har tu khen muscle gain hi ni muscle gain hi har ma mai zoke mo ka ti ni achan chu hei ke po tihan 67 a katla tha hamara chu tihan ken kat to han 68 vel pa ngai chu ka ni ka ringa mar chu ka water weight te tihan ka pe wa ka wangan 67 vel katla tha ni me ta tu nen chu 71 ang vel ka ni ta 67 68 69 70 71 January tha tang han tu nen kg li chau vel chau ka ken ti na ni thudik bak enge han soi war wak ka tum lawa tuna hen khat khangang zong bel khom phe chon ka water weight te ka food retention ka caloric surplus khan food atam ta teng khan cho khan min ti red don le thil lo e tam chon glycogen te po lo tam don teng khan kan water retention te po lo sanga ani na da jon he tharia chung hen kg ni muscle vel bak ka gain ka ring lo ni chu keima pokin pum da ni amaro chu kg ni lek tharia chungin a claim in ti me the mar chu sa kg khathi han khai te tam deuh me ne chu i che sa te trap sa te bicep sa te ke a te teng han sem de don te tam deuh tu ni khan sem de chon atisek tham nga tang che ke jin hi khan chu keima pon ke experience ania ke khang ka gain dan te entin nge ka ti ting zong te kha tu na hen ron soi ka tum ne le he kan soi vek man lo nga tu na soi vek sen ni lo nga he la shelo tan therapy based coaching ka kalpui me ka ting khan chu ta po chon enge 5 hours hun ama mo ni 5 hours session 5 session ani chu ta po chon enge 1 hour extend chang te om khating khan mi kalo guide ve thin chu ta po chon chu dar kar nga chuang ni chu wang chon tu na pen kan soi kim lawang kan soi vek seng lawang amaro chu tam theng ber cover kan tum don ni na china ka soi kha choi sun zom le realistic expectation le realistic goal kha nei thiam ngai chu kai po ka siang khan ka gain tam lo ni chan chu gain tumin hanin le bulking te ang te ka pom ve lawa chu wang chon main gain an te chu zoi mu nga gain kha a thazo ka ni ta han bal waka han kat le wak tu mang kha tun la chon enge kan tiang le natural tan phei chon harani kha tiang chiang kha chu wang chon main gain mo zoi gain chho char fats te silo gain chho char kha atlo zo ka ni ti de kan sei do tin newbies ni chon hei ke po newbies ka ni gym kalti rang chi te he ke po kum khat le tlem chau ani me ta teng khan newbies gain hi om ve sim ni tin kum li chung hian kan thanga chak bik ta chu newbies gain chung hi kum li chung ani ta kum li chung hian kan genetic potential te po an thleng the ni chu wang chon ke ma pe chu he ka genetic potential kala thleng lo nu sa ni chu genetic potential thleng tem ti chu kumli train to wa hai thleng to ti na kher ni lo chan chu nutrition dik
diet dik follow mo training dan dikini training mo kha tiang khai ti lo chuan genetic potential kha thleng chuang lo ni tam tak chu ka thleng to chu tiang kha tiang ti no ma ro chu ka pom ber lo ni chu ma chuan best nutrition le best training lo hi chuan genetic potential hi a thlen thei tak tak lo ni mizo diet and nutrition kan lam chena se che chu wang chuan genetic potential hi kan lalat view mai thei ni te kan soi du ni tin chu na china ka soyang bok kan realistic expectation nei apoimo beisina dik apoimo ni khathil tua Chris Bumstead ni thut don lo mo Mr Olympi ni thut don lo le le kan idea kan mindset chu khangang min influence chu mo shaded lutuk sek lutuk balki lutuk khatiang te khan min influence yang kha kan expectation ni tlai Mr Olympia te kha ani in ta chun Mr Olympia chu 1 in a million genetic thalutuk mo best of the best ani mo state poni lo country poni lo a continent tanga kalkhom an ni mo amar chu khatiang chi te kha kan ril ro kan expect khan ni thin sia chu wang chuan khang ha kan genetic khan poina chom lo mo chu wang chu kan thleng thei don tak lo ni kan thlen thei lo kha kan expect char chuan ke ma ni kan hual don ni amar chu ka sai du chu kan genetic zone a theu hian he ai hian kan tha theya kan genetic zone theu hen ma kan son thei ni ti ro chu se thar lela ke po chu ka in pom dan ya genetic tha kan ni lo ke po teng kan amaro chu ka genetic zone ka taksa ka genetic in chom sa khan ma son ka tum mai ni chu thei top ka chho mi ni chu wang chon genetic chetop pang chi ang kha kan tam lo mi zo ang pheju kan pian kan sa te tha kha tiang khan chu wang chuan kan genetic zone thawa khan a theini amaro chu ka soyang khan kan mindset hi dik se kha tiang ang le na china ka soyang khan chu Mr Olympia te pheju an genetic a thasa ta tiang khan chu chapa steroids mo stack sari som thingin steroids san tiang khan an stack chawni an mangani mo amaro chu steroids tiang Mr Olympia te le kan muang influencer tam tak te steroids an man ma ho tang point an taksa thasa ni ti te poi hria ta thome an steroids mang lo poi engang point steroids mang mai la kan genetic in chom don an natural poi kan phak don lo ni kha kan accept angai ani ti kha kan sei le du ni expectation dik kan nei na kan sei le du chu mi photo graph nal tak te IG te kan mu teng khan kan share thiam tu chu teng khan khami period ta tan te an show tan chau te khan anin kat ta thina ni chu wang jon kha tenga sekle balki lu tukang khan a maintain thelo ni body fat percentage niam lu tuk mo fats niam lu tukang reng te kha a attainable lo a thelo ni mo chu wang jon car khatang te car ni som panga chung chau ten maintain thina ni amar chu kha ke ni chuan khatiang ranga kha kan lo tum thina kha kan expectation ani thina kum tluana mo shaded lu tu ka kha khatiang chi te kha a thei lo ni ani chuan photoshoot tur te le ting han an business ania an zon na nia mo an full time in an buai puya khatiang khan Mr Olympia stage a thleng thei nga tang chi te le heting 1 million followers kan mu chin te chu an taksa kha anei zon na ni to pani mo chu wang chuan kanin thlau ni kha expectation dik kan nei thiam apoi mo ni ti kan soi le ma sadu ni chu ril ru lampang adik lo kha chuan kan kal thui thei don chuang lo ni a topa kan be donga a thei tak lo kan ti don ni chu wang chuan expectation dik nei atulani o tuna chuan body types kan en lenga body types anti chu is somatotypes anti ta chu ectomorph mesomorph le endomorph anom ta he ke somatotype si ka ringa ectomorph le mesomorph ectomorph bi ki chu hetian an enge tung de uta mesomorph chu hetian men's physique type mo an kong fek ning chi khani ta chon endomorph chu a thau ma chi alien ma chi khatiang khani ta amar chu hengang te
diagram te pokaron tilanga a mix pona nei thei thoni ti kha hria te thome a ectomorph deu the endomorph thei kha tiang khan ke po ke hi ectomorph le endomorph in ka kal company chu chu kein pom dan ni ka mesomorph lo hul ti chu kein hria ni amara chu composing le angle and dik deu chon kalang mesomorph ve thei tu amara chu keima ani na reality chon khang kha kan nei lo ni chan chu ka genetic in a chom miao lo kong fek lu tu ang chi kha eng pon nei tum mai la eng pon ka fat percentage bokat mai la ka tak sign a chom lo ni ka genetic in a chom lo ni ka tiang khan kong fek sa hrim hrimang te anomani mo te khatiang khan kan body type ai nang lo ni ti te por hria ta thom ectomorph le mesomorph chuan an active a tiang khan an athletic a an metabolism te po a chak tang pui chu wang chuan metabolism a chak chuan thil an lu te po an ban chuak le zung don ni ani lo endomorph a thung chuan metabolism te chak lo tiang khan amara chu endomorph te po an advantage vele thung chu an thil ei te tiang khan fats kan gain ma lukin muscle te po kan gain kan all samani le kan soile du chu fitness te bodybuilding mo hrim 100% science ani chu wang chuan science clear ani kan soi science tel lo hian improve thei tak lo chu wang chuan basic science hi hriat apoi mo ani ama sain kan soi to weight loss tur chuan calorie deficit angai kan tia chu kan lak lu item kan man chua angai ni chu opposite chia chuan weight gain nan kan mamo chu caloric surplus ani mo kan burn item kha kan ei don ni entinan omje chu calorie sang thum lo e tala tiang khan calorie sang ni lo mang ral tala calorie sang khat kha achuang bang kha ila nei ni amar chu na china hetlai ka soyang bok khan fats gain khatu man kan du lo ni mo lengang pon gain manat ke phe chu ka bulky hian fats kan gi hian na lo kain ti so ka chon lin theng ber hian kanom hian kan lo lang se kan lo nal zo ka ni ti kha inthetal le la chu wan chon fats gain ni du don lo chu wan chon muscle chau kha gain ni du don engang point muscle chau gain tum ma lai surplus chuan strict view te ni lo chuan fat su ron kal don tho ni chu wan chuan en ting caloric surplus angan di chuan thil ei tam ani mai thil ei tam tia khan ka soi tong khan fats hiate fast food refined carbs bad carbs khatiang zong kha insum vector ani tho hetlaya weight loss laya diet strict ngai etluk khan weight gain na po hian strict diet angai ni kuma weight loss ka tum like strict diet ka follow ang kluk tho khan tuna point ka diet ka strict ani ka diet ka strict ka ti wang khan ka soyang khan sustainable diet ka ngai poimo ber ka ti kha tuna tanga kum ru kum sai kum som nu apo kala follow thei turang chi diet kha ka thang amar chu calories tiam le ar sel chi yang chi clear kha ka thina ni ti kha kan soi du ni chu wan chuan caloric surplus chuan and the caloric surplus na thaber kan ti chuan high protein diet ani diet ta khan and at least 40% more 40% bor vela kha ila lut don ni protein enge protein ngan mo na chanti te po kan soi nga le he mi tam tak chon diet chart min lo siam chu ti khati 10 to 3 na amara chu ke chu diet chart tang te le dietic approach sim hi weight loss nan te po effective lo je te po research om del dul to teng khan kapom lem lawa chan chu le he session ga kanai na chan chi ni chan chu ateng kan diet plan te chart ka ron sim sak pop thelo chan chu ingjang calories si man ral ka thelo activities ka thelo nge lifestyle ka thelo chu wang chon lifestyle de calories lak lu yang calories nge lak lu khatiang khan shria ta khatiang interaction nei kha ngai ne chu wang chon khatiang ang
yang pon diet plan an siam sakma chila overall mi zong tan applicable lo chu wang chon one on one interaction a tiang kan he lampang real ru lampang atanga hriat thiam na te nei phota ka tiang step by step kala anhuwa mi ending an diet le diet siam ka tlain te reng tiang khan mi chu tiang chuan ti ro ka tingai lo ma chu an ma ni hi tinga hi lo follow ka tingai lo ma chu an ma ni in diet in siam thiam turin ka pui zo kan in ma ni tran pui thei turin ka pui ni a chan chu fitness te dieting kan ti te tharuk chung chau ta ni lo thathum chung chau ta ni lo lifelong mo kum kan dam chung dei turani ti kapom ta ni chu wang chuan ari sustainable turani ti ha ka rilruwa omani na china han protein gan soya chu engzang ei lak lu don engzang e ilak luang ti ka hrelo amaro chu weight training thine ni chon 2 gram per body weight protein ni la lu thin do ni he ta khan amaro chu ka seng khan caloric surplus mala calories a ti san lu tu ka chon chu wang chon hetlai carbohydrates te fats lak lu te kha in tuklang in siam do ni chu macronutrients a khan protein chau calculate na ni chu adang kha chu calories overall calories angin chut theita khateng zong te kha hei ba kai she thiam no ni chuan therapy based session a khan higher thega ni ti kha kan soi le du ni weight training thini ni chuan 2 gram per body weight inga entinan ke 70 te kania tiang han 70 kani chuan 70 kg lo ni tela 70 kg igani chuan 2 gram per body weight a chuan 140 gram ke 8 ngi tur ni katiang khan chu ani ta ni chuan khami 2 gram a chuan calories te po ka thilei za ta zirin tiang khan alo sang le kha he tampang ka thilei dam ka protein ei ba khan macronutrients ang ka intake ka control bokani enge protein gan mammo na chan gan ti chuan kha kan soile lok chu workout lo tan chuan regular cardio vel ti thini ni chuan 1 gram per body weight ta to ka nga ka seng khan medical advice om lo ka ti kha mi pa ngai mo engma exer la lem lo ni chuan 0.8 gram per body weight kha thedoni chuan inge protein gan mamo na chan gan ti chun hei kan thiat thiam poimo khop me chan chu mi zo te he thil hre chiang silang kan ti ve vak thina chu a basic ka kan share sila chun tu na ba supplement chung chang te po ka sei don eng supplement nge tha ting te po amara chu supplementation te po omje kan threlo ni mo chu wan chang kan sei doni eng venge protein ni mamo ti te kha kan thiat thiam lo chuan engam ponei mai lo omje om don lo kan that pha pui don chuang lo ni enge poimo na chan gan ti chuan kan taksa exer kan lata ti khan kan masal kha omzia or shet thiam or jogin soila kan masal kha kan ti thera ni micro tears kan tear down ni kan masal kha thera ni het ne kan tan na lama khan chu asiam thatun lo omani asiam tha ti khan anan siam thata chu siam thata lo ni khan masala lo chang ta thin ni kha masal tear down kha enge siam thatu kan ti chuan essential amino acids kan ti ni ta ni chu essential amino acids chu khateng khan protein te po kan lo ina teng kan masala alut ngal ani lo amar chu protein kha kan ei hrim kha kan kalin ting han kan metabolism in lo transfer ati khan kan kalin lo refine na ting han kan thisena luta kha essential amino acids khan kan masal kha han tuam dam thin ta cheni chu wang chu ne mitam tak ka train thin an tia ka thang thelo kan ti na chan chu kan essential amino acids kan mamo kha kan lak lu thin lo wang ani mo tuna supplementation chung chang kan soinga ama sign he ke po supplement te em te min thina ka ya amaro chu supplement a ken ngat ber lo ni ken ha na zo chu whole food a ngang ar tuite
chicken breast kha tiang ang chia te khan kain ngat zo kani chu kan soi le cho tha mo hetlai thai hri se lang chi te le carbs carbohydrates hri se lang chi te kha kai na satani chuan ka protein requirement chu chen ka sei tong khan 150 gram of per body weight lak lu katum nge ta nia ta ni ta chu artu hi or supplementation nge na kan ti chuan supplementation hi nge na chan kan ti chuan tuna artui amo arsa te han kalo eta tingan enten tuna hen artui som panga tanga pum som hi ke tlang pui ta ni tin hian ating khan enten pum som hi lo te la 140 gram vel ani ta amaro chu tuna artui som vel te lo te la ting khan le protein dang lo la lut mi lo te la 100 gram vel protein halo la lut tela khata han 50 gram kha 150 gram kha katak samamoni wan 50 gram kha kalamamoni maro chu thil nang tam tak ke to sia kha thil nang kalak lu le si chung ka calories kha sang don tu ka thau pha wang dan chu ta che chon 50 gram ti tinan ka supplement ani chu kan hriat thiam poi mo kan protein kan daily requirement kan lak lu zo lo chi khan kan supplement ta ni 150 gram of protein ke zo ke tlingi ti ka rin hriat chuan ding han ka in supplement ke lo ni ting han he supplement ta po ka kol reng amar chu ka reng lo kar khata po lo chang ka nga amar chu he hen masal te po ka tang tho chan chu whole food ti ka ngai sanga whole food ta tanga le affordable boka mo tiang khan ani supplements chu eng tenge tha kan ti chuan mass gainer hi tongkam moi lo ni lo se bullshit supplement ani tuna supplementation chu lo entailange supplement tha eng protein nge tha kan ti chuan whey protein isolate eng company po ni se atha veka tuna hian tiang khan supplement si eng company poi foreign brand sangte eng kim ve vek to ni tu wang chona maro chu whey protein isolate kher ni se appear bera le ato po to ni le lo tur ga thil chenga mass gainer hi bullshit supplement ani tu wang chon isumi khoral do ni chon leiro tengkhan fats tam taki ge nang mo chan chu carbohydrate sugar sang lu tuk mas ge na ra hen chu wang chon na china kan soi idu lean muscle kha pedon lo che thau chia ba ka pedon lo che mo a whole package and 40% ang protein ang veleni ta khateng kha mar jo scoop khata pe chon 8% vel ba kom lo chu wang chon kha enga ma thok tham don lo ni chu wang chon zia lo sum khoral mai ni le taksa khan thau le thil siam mo lo ni chu wang chon bullshit supplement ani tin ka sei le du chu lo tur bok chu bc double kan ti bca hi le ka poi bullshit supplement ani poisa khoral na mai ne chan chu essential amino acids kan ti kha protein khai lak chon essential amino acids kha tel vekani hetlai bca 7 namo 8 essential amino acids an low spirit thanang cheng kha eng scientific support omlo ni thatna tingvel hi supplement industry scam ani mo mass gainer le bca hi athok lo enga tan mani lo hi supplements war ho te pon milo ngai dam se amaro chu thudik sil hi kabatan in ka ria chu wang chuan le bca double te mass gainer te kan thana tur hatiang minar gu thein on chuan scientific debate te po nei ka chau hala ti kha kan soi du ni chu wang chuan engang pon lo fak moi po ni set bc double athok lo mo teng khan chu wang chuan kha amino acids essential amino acids kha khoiteng e thaber kan ti chuan whole food atangin kan nei thei chuan a thaber mo whole food atangin kha daily requirement kha in ei zo lo chuan
whey protein isolating is supplement tang le he engma sponsor tom lo teng khan tun hen TNT Nutrition nen sponsorship vel ti kan tumme ka chuwan chon engma ti lan vakarem chang lawa le ka video te pon lo en dona teng khan tuna hian le nakina po engam pon sponsorship po ni mela teng khan ke chu thudik bak sei ru ka nei lo thudik ka sei thelo ni chon teng khan sponsorship te po ka cancel me ang ti kha karil lu ani chuwan chon tuna hian ka protein ei chu nak pro ka manga achan chu ikati ti khan foreign brand tangte on nutrition ang chi te kalo veni maro chu atau ni teng khan zil lai ni boka teng khan sustainable lo ni nge thang o ti ka ngei tua chu India brand hian tam tak om ta chu nak pro chu atirin kan te sa teng khan chuan anhuwa teng han kg nga vel hloma cha ka tum ma khan hi karin renga tan thadon ning ka ria ka te chon hetlai Amazon ate po le tur manak pro teng khan whey isolate ker kha lo eula chu ta chon an mani website vel kan cheka teng khan chon an lab report te hi ka ena chon an lab report kha lo lui to chu wang chon an email ka zuk thona chon in lab report hi athar ber latest ber minon thon thengem ka de teng khan chon an lab report te po minon thon thapani chan chu ka film khura ka rin reng tur ani wang khan chu wang chon an lab report atang ka mu chu an fine tha o khateng appear tha ni le an ti tlom boka chu wang chon 4-day bul le ni ti kha kan soya du ni chu wang chon tu na heng ke pon nak pro whey protein isolate kha kalea ka eme ka unflavored flavor tel lo kha ka ni flavor tom kha ati to me mele flavor tom chi chu kai chu bur khat po ka zo pe lo ateng khan amar chu flavor om loi chu o cha te po kan tel the teng khan thil flavor te po kan siam chop the du teng khan rem chang zo kan ni tlom po tlom zo kan chu wang chon flavor tom du chi ni chuan chocolate ka teng vanilla hang chi te ka chu ma chu kai chu ka recommend bel lo ni unflavored ti tlom bera thabera ni ti ha kan soi du ani chuan kan soi le du chu mi tam tak minon zo thin chu ka skinny fat an tia je chu ka chera ma se thau ka nei lo an ti ni amar chu ke chu skinny fat thi karing lo bura skinny fat lo amar chu maseli nei lo wang ni khamo thau chui nei amar chu maseli nei lo ti na ni me chu wang chuan imamo engei mamo kan ti chuan masel imamo ni mo chuan masal kan nei chuan khatiang thau kan ni deng chi te po masal kan nga po le hei poi fat loss tum dan na poi mo masal kan nei tam po le kan metabolic rate sang kan metabolic rate san chuan kan weight loss po min pui don ni chuan chuan adot le ka sei du chu commitment apoi money impact na commitment tel lo chuan engma a hlo chuat thei tak lo ni kan bul tan chan te po kanin hril non fo kanin zo non fo ngai don ni a chan chu ka soyang khan thil ti na mai lo thil kan ti results kan mu tum hi chu kan ati tak zeta kan ti ngai diet te po puang thapin ka follow ka tum gain ti thin kha khatiang tluk kha akan ti pe commitment kan nei kha ngai ni tin nutrition bi ka pe chuan diet te po lo how tak ma tu na hian thatin hi ka diet ta ni ngoten cheng sing chuang hi kala mangral char ni ateng khan chuta po chuan nge he du thu sam po kan la mulei thelo ni amar chu kan commitment kan chian chuan excuse mo chuan lam hi om lo ka tia achan chu nikum kha tiang kan ti chau weight loss na kan ti lai te po han tiang khan china ka seng khan protein ka mamo na te ka hria tiang khan ka daily requirement la lu ngi ka tum lockdown lai ten ron ni tiang khan thil har sa amar chu commitment ka sei du chu tiang khan ar tui te po a boxa leitur ka zong teng khan ka mulo aizol kho chungi
ka zong chuak ne lu tu ka mar chu ka mulo teng khan chuan an huwa bong ko na an contact number te ka wala teng khan a vele mi on hril ru ka te teng khan ar vele ka tlan phet truck wholesale dealer ho zinga ka in tlara teng khan ka in tlara chara a topa ar tui bom khat ka nei ve the sam ni khatiang kha ni commitment chu mo le khatiang khan mitam tak chu a paisa ka nei lo ten te mar chu zuk le muam tin a sa deu ten lo nia teng khan an zu secret bom khat te za chong ni to ne kuwa po pek khat som nga mo khami khan ar tuing zang ei le thiang teng khan a week liang phe chon zuk le muam hian kan chicken breast te le ar tui man the dei ni chu wan chon khamiang te kha le kan ama ka sei tong khan ke chu ka thom no ai te le khatiang zong thil tha kamamo lem si lo kamamo lo kom the ai kha chuan kamamo lem chuang si lo ang chiang kha nol ngamin tiang khan thom no tha te po nol ngamin ka nutrition hi ka ngai poi mo zo ka ni in sen po kan seng hre lo ni amar chu ti rual chuan kha ke in sen na te kha ka ria kha ka commitment the ka ria chu wang chuan thil du e te har sa to ni tiang khan ka thil enjoy lo thil ka e lo ka ti lo amar chu thil tui ti ber si calories ni mang chi te kha ka thang me ni to te po lo to de nge mar chu kha ka commitment bok kha ani min kal tu chu ni chu wang chuan kan commitment a kan chian angai ni le thil pakhat kan soile du chu he coins tak el te po hi ka khol thini tiang khan sum te hi poisa te ya hau lama kan mangral me to lo ni tiang khan achan chu he ke po le tun lai kan thlai ten struggle na tam tak ka she thiam ve ke po student ani amar chu student kan ni gen ti rol hen tiang khan chung te chom lom vekin ka nung bik lo ni chung te pon min chom seng vek lo ha tiang thlatina sing chong supplement atana mangkha chu amar chu ke ma te pon sum siam dan personal business te po ka tia tiang khan ma ni a sum in hai lu dang kha ka zong ve ram ni khami mang khan ke ma hian ka supplement te turang te kha ka in tumani ti kha kan soidu ni chu wang chon ka thei chu nang ma ni pon in thei ve ang ka soi fo thin chu mi zo te a training te teimak na te po kan tha amara chu ka soi thin chu headline basic science mo results te kan mu the kan ti khatlai mizoram karon ho chho kan ti nutrition thatheng berin kan follow teng kan ti tak mai chu steroids manga mamin ti deuh fur mai ni khatiang khan amara chu nge kan ti chuan nutrition kan hlam chia je te po ka hria nutrition hi weight loss na chuan training ai nutrition apoi mo zok mo heta muscle gain nan po training tlukin nutrition kha poi mo ni ti kha kan soidu ni chu kan commitment a kan chian angai kan commitment ta kan chian lo chuan engma kan ni theidon lo ni ti kha kan soidu ni ka soi le ka soyang khan weight gain hi kum khata tun kum chung hian kg little muscle lang ka gain theini chuan ka lom ngotang chu po chu weight training nen le nutrition thathei ber ne na ka ti anita teng khan amar chu he ka soina chan chu nang ma ni clear tu te ka ti nual tumna lampang ni loin hetlai ka soibok realistic expectation be seina dikin lo nei theina tur khan chu ka soi me ni ti kha kan soi du ni achan chu be seina dik lo khatia kumle khata thang phut tur lian phut tur rain ngai kha chuan adik lo ni amaro chu tenghan training te kan lo nei chuan kan fats te polo tlan hi ama te ha kan lo lina ke ma ni kan lo lin hi chuan kan lo lang te deuh mai la zang deuh mai la kan lo lang lian dei ni teng khan kan han sek deuh kan han muscular dei chuan le tenga puffy amo bulky look deuh ai chuan kan lin te po hian kan lo lang nal zo ka ni he ka camera
charge lo zo tlet me a ka lo charge theng ya chu wang chuan hetlai train kan chun zom mai nga tun chau hi ka soi don lawa a bul tan na chau nia a tuna ka soi te po hi I a chiang fel fai ke kok lutuk lo mai thei ti te po ka hre thiam chu nakin hei a bul tan na chau nia soi tur le ka channel la ka ma chopi la tam lu tu ngai chu wang chuan kan la soi chho zel dona hre thiam tur chuan ka channel te I lo ngai chang zel doni ti kha kan soi du ni I rin lo takina top thut ta sia le ka soi tu mang po ka soi zo kim man to thang ka hre chu wang chuan khami chin khani phot thri mai ro se mi lo thlir saka wangin ka lo me